Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Srpski Hatake. Pre nego što pređemo na video, ostavite like i u komentare pišite šta želite da vidite u sljedećem videu. U naslovu sam napisao da je Jujutsu Kaisen zapravo Naruto, ali moram vam da kažem da je svaki anime, to jest manga, inspirisana nečim. Sam autor Jujutsu Kaisena je rekao da mu je najveća inspiracija bila Naruto, tako da sam svestan toga, ali želim u ovom klipu da vam pokažem neke najveće sličnosti između ova dva anima. Prva najveća sličnost je da u jednom i u drugom animeu glavni likovi nemaju roditelje i imaju demone u sebi koji su u njima kako bi oni zaštitili druge. Itadori, Sukunu, a Naruto Kuramo. Treba napomenuti da je u Naruto demon ubačen dok je on bio beba, a Itadori je na svoju ruku pojeo prst Sukune. Sljedeća sličnost je da se u Jujutsu Kaisenu također formiraju timovi od 4, jedan učitelj i 3 đaka. Uglavnom je jedno od njih žensko, kao i u Narutu. Tu dolazimo do najpopularnije sličnosti, a to su Kakashi i Gojo. Obojica su prejaki, nose masku kako bi prekrili svoje oči, imaju belu kosu i moći u očima. Dalje imamo Saskia i Megumija. Obojica imaju sličnu ličnost, crnu kosu i dolaze iz jakog klana. Obojica su rivali glavnom liku. Što se tiče Naruta i Itadorija, dva glavna lika, oni imaju veoma sličnu ličnost. Tu također imamo i Sakuru i Nobaru, jedine devojke u timu koje su bučne i jake, ta Sakura je jaka, to sam rekao, ajde nastavimo, i smiruju stvari u grupi. Čakra i ukleta energija imaju mnogo sličnosti, ali i različitosti, pa se ne može reći da je potpuno isto. Ja ću nabrojati neke sličnosti, a to su i jedno i drugo imaju limit. Svaki korisnik ima unikativnu tehniku i stil. I čakra i ukleta energija dolaze iz korisnika. Ima više različitosti nego sličnosti, ali sam nabrojao samo sličnosti. Prelazimo na likovi iz Jujutsu Kaisena kojima je izgled inspirisan likovima iz Naruto. Orochimaru i Mahito. Obojica vrše eksperimente na ljudima. Onda imamo Killer Bea i Yagu Masamichija. Tu smo već pričali o Saskiju i Megumi Fushiguru, bukvalno kao da su rođena braća. Imamo Moegi i Momo. Imamo Kurotsuchi i Mai Zenin, Sayu i Mivu. Onda dolazimo do Ebisua i Nanami Kenta. Obojica su nastavnici koji su jaki i učili su ili se borili zajedno sa glavnim likom. Onda imamo Kakashi i Gojo, to je ono standardno. Imamo Naruto i Itadorija, to sam također isto pomenuo. Imamo Hiruka i Togi i Nomakija. Sakuru i Nobaru, već sam rekao slični po ličnosti. Po izgledu nisu toliko, a imaju toliko kao kratku kosu. I imamo Fuka i Shoko. Tako da to su ti neki likovi koji izgledaju slično sa likovima iz Naruta. Naravno, rekao sam na početku da svaki anime i manga mora biti inspirisan na nečim. Jujutsu Kaisen autor je najviše bio inspirisan Narutom. Pređemo dalje. Kurama i Sukuna nisu izgledom slični, ali su slični pojavom i time što su oboje demoni u glavnom liku. Naravno, pored svega ovoga, Jujutsu Kaisen ipak vredi pogledati. Animacija, priča, likovi, akcija, sve to nešto što odlikuje ovaj anime. Preporučujemo ih vam da pogledate. Ovo je bio jedan kraći klip. Hvala vam na podršci i na velikom rastu kanala uglavnom. I vidimo se vrlo uskoro sa novim klipom. Pozdrav!